Kadungog ka og mga discouraging words ka nang maka-discourage ba? Nya ma-discourage po ka? Labi na ingnon ka dili nimo kaya or dili ka para ana. Usually, ang mga tao nga musulti nimo ana kay wa sad nila na kaya. Or wa sad nila nabuhat or nisuway sila niya, wala sila agi or dili sila successful. Pero na ikaduha, usahay tuyon kag discourage sa uban. Aron i-test ka kung dali ba ka ma-discourage. Ganan lang gid sila, ma-discourage ka. Aron kung di ka ma-discourage, ganan sila mo uban nimo. Ganan sila mo kuyog og tao nga dili-dali ma-discourage. Kay nindot ikuyog sa mga tao nga dili luoran or dili-dali mawagtangan og paglaom. Ikaw, dali ba ka mo-discourage or mupadayon ka bisag i-discourage ka?